Hallo julle, ek hoop alles gaan goed. Vandag gaan ons bietjie lees oefen. Today we're going to practice some reading. With this video, please get out your homework book and follow along with me on the paper. Are you ready? Okay. Die gemmerbroodman spring uit die oond. Hy hardloop by die kombuis uit. Die ou tante hardloop agter hom aan. Jy kan my nie vang. Ek is die gemmerbroodman. Die gemmerbroodman hardloop so vinnig as wat hy kan. Hy hardloop verby 'n paar hoenders en 'n koei. Hy hardloop verby die skuur en glip deur die hek. Hy kom by 'n rivier. Die gemmerbroodman sien hoe die ou tante nader kom. Now, please try to read this piece on your own. The video is to help you with pronunciation and for you to hear how the words are read. Baie dankie en totsiens!